حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماين الله حمد هته එකලාංගේ හෆ්තාගේ දුවස්තවගේ තෙරෙන් හුකුරු දුවස් එමෙමෑ දුවස් කමුගා ලබවා දුආ ඉජාබ කුරවා ખાસ වගුතෙන් ඒ දුවහු ලෙබරස් කලාංගේ එයි මේස්තකුන් ඒ දුවහුගේ මතිවරිකන් දනේ ඒ දුවහුගේ හග්ගු හේගතුගා අදා කුරුමට්ටක මායින් අල්ලාහ් මෙනුවේ හග්ගුවෙන් අලුකමෙ බෙවේ එහෙන් ඉලාහකු නුවාකමන් අලු හැකිවන් එකලාංගෙන් එබ්බ ශරීකකු නුවේ අදි හම කෂවරු මුහම්මදු ගෙෆානි එකලාංගේ අලාකමෂා රසූලාකමන් අලු හැකිවන් අලමෙන්ගේ වෙරස් කලාකෝ කවිතුරු මායි නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමේෂා එමෙන් නබියාගේ ආලු අස්හාබුන්නා salawata salama barakallavash efahu dannashe mainallahu alutakunne mainallahu biruwetive taqwa veruma mealage amilla nafsasha tiya emme takunna wasiya kurang mainallahu wahi kurawafwa basfulege maanagave e iman veje mistakunne ekalange taqwa verun hagwegen wagotuga tiya baame hun allah taqwa verwashe අදි මුස්ලිමුන් කමුගාවා හාලු මෙනුවි තියබෑමීහුන් මරුණවා හුෂිකමේ ලොබු ඇති මුස්ලිම් අහුනේ මෙදකි දුවස්තවගේ තෙරෙන් එම්මෙ හේව එත් දුවස් මෙදකි බරකාතුම් ෆුරිගෙන්වා හුකුරු දුවස් මෙදකි එතක් ගොතකුම් මායින් අල්ලාහ් මතිවරි කුරබ්වා ෆවා දුවහෙ හුකුරු දුවහකි එදුවහෙග්ගා ඉන්සානී නස්ලුගේ ෆෙෂුන් කමුගාවා මුළි ඉන්සානියතුගේ බප්පා ආදම්ගේ ෆානු උෆෙද්දවුණු تاريخي دوس එකලේගේ ෆානු ස්වර්ගේ වෙද්දවුණු දුවස් කීරිති රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවාෆවේ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة معنى إدوهكن إروئري دوستوغي ترين එම්මෙ හේවකම් බඩු දුවහකි හුකුරු දුවහෙ ආදම්ගේ ෆානු හෙද්දවුනි ඒ දුවහුවේ අද එකලේගේ ෆානු ස්වරුගේ වෙද්දවුනි ඒ දුවහුවේ අද එකලේගේ ෆානු ස්වරුගේ නිරුබෙවුනි වෙස් හැම ඒ දුවහුවේ අද හුකුරු දුවහෙග්ගා නූනි ඛියාමයි قائم නුවානේ හුකුරු දුවහකි ඒ දුවහෙග්ගා දුආ ඉජාබ කුරවා ખાસ වගුතෙවා දුවහෙ ඒ වගුතකි හුකුරු දුවහුගේ අසුරු නමාදෆහු ඉරවසුමා දෙමෙදුගාවා වගුතු කොලෙක්කමුගා ඇස්පාවේ නුවතයි ඉමාමා මින්බරුගා ඉෂීනින් සුරේ හුකුරු නමාදුකොන් අවදි වෙජ්ජවමද්දාදෙන් ඒවා වගුතු කමුගාවෙස් රිවාවෙගෙන් වේ අදී වගුතකේ හුකුරු දුවහුගේ එම්මෙ පහු වගුතු කමුගාවෙස් ඇස්පාවේ එහෙන් කමුන් හුකුරු දුවහු මායිනල්ලාහ් මින්වර කුරබ්වා ෆවා මි මාතිවරි වගුතු තකුගා
eki beenunta jehifawa faratakun mi fursatuge beenun hewgatuga hifa du'a kurun ituru kuruma nasihat terwan kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa bas fulige maanagave mistakun hukuru namadu alafumat rakka terwa hushikame nunnama Allah Ta'ala eurenge hittakuga sikka jassawa fa hutte den hama kashorun eurenni ghafilunge teremwa bayaku kamuga veda hutte muslim ahune hukuru do kurave hukuru namadaki haftage terega kurave kudi faafatuge kaffarae kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafave as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر فرض فس نمادو إن نمادو أن نمادا أدي هكر نمادو إن هكر أن هكرا أدي رمضان ما هو رودا إن أهرون أن أهرا أي إدمدوغا كوربي فافتوغ كفارايك أي بودتي فافتكن أرا نوغن كموغا وانمي ebahi e demeduga kurave kudi faafata mainallahu fusawa devwane lobeti muslim ahune mainallahu insanuna mifada mativerwegemwa heokamuge muusunta kendineli takuraru koddebawani e fursatuge beenun heogatuga hifumattaka ekamuge sabum faafata fuhevi timage heo amaltoge fai burave deduniyege kamiyabi hoduma masekke kurumattaka ehni insanayaki abada abadu faafen hushelfawa mihaka vehindu eba me hunge berres kalange hadaratum mifada dilati fursattake nulibenama insanawani bodu egemwa halake geterega mainallahu alutakunde hukuru dohu kurave emme mativeri alukamaki hukuru namadu ada kurun mihen kamun hukuru namadan awaswegatuma mainallahu ani mu'minun nang amur kurabafa ekalaange wahi kurabaafuwe يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ماني إمام بجميستكنه هكر دوه هكر نماد قوال وهندو فهي الله هندو مكرما إبهي خطبا أدوهما نماد تيبا ميهم هنگا غناشه أدي ويفاري كرم هتالاشه තියබෑ මේහුන් දන්නකමුගා වානම ඒගොත් තියබෑ මේහුණන් හේවකම් බොඩේ ලොබෙති මුස්ලිම් අහුනේ මයිනුල්ලාහුගේ මින් ඉදාය කියමන් තෙරවේ දුනියවේ මශක්කතුන් දුරුවේ හුකුරද්දියුමන් අවස්ව ගන්න මීහකි බොඩු එගෙම්වා නසීබු එරිය කම්මිහෙන් වෙන්ගිරු හිතාමේකි බයි ව්‍යාපාරි වරින් හුකුරු වගුත බෙලුමෙන් නැති එබෑ මේහුන්ගේ ව්‍යාපාරින් මම්ෆා හොදුම මෂ්ගූලු එගෙන් mashghulu egen uletan mi kuda mujtama'u medu fenna mundakan adi hama efadan khidumen hoda faratves hukuru waguta namadu wagutagga hebonara khidumel libgatumuga uletan fenna mundiun kawituruma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fa basfulege maanagave hukuru doh malaikatum miskituge dormatiga tibbawane adi hukurang anna mehun emehun anna tarutibun liwwawane hukura kuring anna miha ebahi furatama saatuga anna miha main Allah hattaka jamal qurban kurifade den anna miha main Allah hattaka geriye qurban kurifade den anna miha main Allah hattaka bakariye qurban kurifade den anna miha main Allah hattaka kukule qurban kurifade denganna miha main Allah hattaka kukulu bihe sadaqa kurifade fahe ma miha minbarang ara wadagatumum malaika bekalung e bekalunge fafutta lappawalawwa khutba adu essewma tibbawane main Allahuge alutakunne iswediya nabawi irshadaki emeha muslimum waraboda samaluan jehifawa mativeri irshade al imam an-nawawi vidalu efawe me hadisum barwalu wani hukurun amada viha kurim miskita devmasha furata masafu hoduma adi miskituga sunne namadu kuruma zikru kurumashe ehni iswediya basfulun engi faalwa gotuga hukuru duhuge khutba feshumafahu
hukurang anna mehunaki hukurang hadiru e mehun livuma main Allah khassa kuraba fa malaikatunge faifuttauga lievene bainnon namay sefada mehunge hukuru namadu sahwane ebahi menduru namaduge badaluga e namadu qabul kurevene namay ismain Allah hukuru namadan khassa kuraba fa darumaya sawabuge war bod bain efada mehunang univegendane me hadisum faahu kureve anekamaki imama khutba kiyamundairo jamaatan hadiru etibe mihun e khutba aduhuma samalukan denjehe minwara ekamaki enage hukuru namadu furihama umal lazim kura kamekkan khutba aduha faratauge visnumuga hunnan jehe kamaki e khutbain qasdu kureve farataki tima nuata tima menkam bala khutba ga deve irshadta libigatun kammehen hureru hitama kuran jehe kamaki miyadu midivehi mujtamauga diriule bay farudun mifada kankama evves samalukamen ubhattakan shar'i evves uzuraka nula hukuru namadan awmuga farwa kuda kuruma hukuru alafa daturu diuma minum ves tafatu kankamuga mashghulu etibekan maqbulu uzuraka nula hukuran nastibumi eba mehunge hituga sikka jehi bandu edane kame كريت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كربافه لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ما ني هكر على ميهن إبا ميهن إكمن درواه شكمه نوني ما إن الله إبا ميهن هتوغا سك جسواه هته دين إبا ميهن غافلوي ميهن ترين بداه شكمه den eba mehun ghafilui mehun getereng veda hushikan kashaware timage purane nuata mudalang amankan netum fada kame meduerun nuata enum ve shar'i uzurakanula hukuru elumaki bodu egemwa faafe vima hukuru namada farwa terve avahan hukurang awmasha hukuru dohge hurmetterikam samaluma tia emme takunna lobweti kamaiko wasiye kurang أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم بتقوى الله كما أمركم الله تعالى قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ما إن الله حمد كرن إكلانجي شكر كرن ما إن الله منوي حقوقين ألوكم بيبي إهن إله كن واكمن ألو هكيوان إكلانجي إبس باوريا كنوي أدي محمد غفاني ما إن الله جي ألاكم شا رسولا كمن ألو هكيوان ألمنجي برس كلاكو ما إن نبي عائشة إما نبي آجي آلنا أصحابنا صلواتا سلاما بركة لواش ما إن الله جي ألوتكوني تبامي هم ما إن الله تقوى ورواشه ما إن الله وحيك ربا فوا بس فلقة ما نعجوه أدي تبامي هم دتر ماتيجة كتو لبيجناشه فهي هم كشورون إم مولو كتكي تقوى بديجة أهلورينه تبامي هم تمن رسكلانجة تقوى ورواشه لبيتي مسلم أخونه Hukuru Khuthuba ki insanaage de duniyage baajjarika mattaka deve waram muhimmu irshad take e khutba ki eya nula hukuru namadu furihama nuwane etche e khutba ga ma'in Allah hamda ta'rif kurave adi Allah taqwa veruma wasiye kurave ekalaange nabiya sallallahu alayhi wa sallam salwa kiwe adi mujtama ga hinga tafatu kankamuga muslimun amal kuramvi rangalu goin e khutba in daskode ei muslim mujtamauge dirun
Hukuru Khuthuba ki mifada muhimmu darusaka vi hindu e khutba kanula aduhuma salama salawalavi kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam islami ummata wani irshad debbafa adikiyetta khutba kiyamunda wagutu wahaka dekkumaki faafe my nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafu idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah ansit wal imamu yakhutub faqad laghawt manai hukuru dohu imam miha khutba kiyamundaniko tibage gaatuga inna miha wahaka dakkam feshumun enage gaatuga hanu innashe bunyas tibage hukuruge darumaya sawabu univejje muslim akhune khutba adu esewma malaikatun hama himenun tibbawairu aharmen insanun e khutba kanula ehun ma aula kambodu kammehen huri namas mifahakan as imam miha khutba iwamun dairu miskituge fendagaya miskituge goti teregaya miskitum berugaves wahaka dakkanti bumaki bay mehunge faratum fennamunda warang hita mahuri manzare khutba adu ehumuge badalga miskitum beruga tibe ebbeko anebeka wahaka dekkuma hi samasa kuruma mobile phone game kuluma message kuruma internet ge eki site taka wanuma cigarette buim fada dunyavi kantetagga mashghulu egen tibe manzaru fennakame nuhanu hita mahurikame adi hame fadam miskituge terega jaga onneru gasgas doshugayya hiya ganduga tibe imam miha khutba kiyanimi hukuru namada qameddinum miskituga hedifawa safabes nubala emihaku jehunu tanegga namadu kura manzaru fene namaduga qibla kurimatilumaki namadu sahhawumuge sharute ehinkamun timay mehureveni rangala qibla kurimatilagento kan yaqin kuranjehe hame fadang imama vure kuriya neruma miskituga hedifawa safutaka miskitum beruga hedifawa safuta sida kurumaki ves intihaya samal kanden jehe kame vima hukuru namaduge maqsada khilafu kantatakun duruheluma nasihatteriwan lobueti muslim akhune miskita fada hurmeteri tantanuga dini shi'aruta matveriko adab ta'zim ada kurumaki main allah taqwa verumuge teremwa kame enkamun beleniverin eba mehunge belumuge dashugawa kudim miskita fonuairu miskituge adabuta daskodemwane miskituga tiberu wahaka nudakka himenun tibumasha namaduga tiberu es madu matiri kamaiku khushu' aiterikan demehettuman nasihatteriwan wane adi bidesin gengule faratakum ves mikankam samaluwe emehuna nasihatteriwan wane egotum miskin najiswa fada amaltaka ehmehunan undaguwa fada emmeha kankamun durheluma nuhanu bodan nasihatteriwan wane muslim akhune hukuru dohu samaluwan jehe kankamuge terega hukuran hinagatuma huwandu luma saaftahiru riti hedumelluma hukuru namaduge jamaata viha kurin hadiruma miskita fahun ara mehun ehmehunge konduta girako kuriyan nudiuma kurin ara mehun miskituge kuri safuta furamungendiuma miskituga ishinumuge kurin masjid sunnatuge derakai kuruma safuta sida kuruma khasako miskitum beruga hede safuta miskituge safutaka gulu agen hedumaki samaluwan jehe kantatake adi hamay fadang hukuru dohu kahf sura kiyumaki ves sunne begemwa kame min komme kamaki ekankama behegatun salama salawal bikiriti rasula irshad debwa fawa kankan muslim akhune manallahu ani ekalange nabiya sallallahu alaihi wasallam salawat kiyumang amur kurabafa tebe mehun ekalege fana salawal bungedi dua kurashe ekalange wahi kurabafa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين هدوا بدكور برسكلاكو almeni hukuru dohuge darumaya sawabu hoduma gadala masake kura bayku kamuga labwande almenaki imbaras kalange russawa wodigemwa gotuga duniyege haya veti kura bayku kamuga labwande almenge hitang ekweri kuraba
එබ්බෑවන්තකන් දම් හට්ටවාන්දේ ඉස්ලාම් දීනා මුස්ලිමුන් මතිවෙරු කුරවාන්දේ අලමෙන්ගේ තෙරෙම් ෆිතුන ෆසාද නැති කුරවා සුල්හවරිකම අමාංකල් ලබවාන්දේ අලමෙන්ගේ ඉක්තිසාදී සිනායිත තියාගේ කුරවා තියාගිකන් දම හට්ටවාන්දේ එමෙහා රෝගාතක වබාතකුන් අලමෙන්ගේ රාජ්‍ය රකාතිරි කුරවාන්දේ අලමෙන්ගේ තෙරෙම් ෆාෆවරින් කුරා ෆාෆෑගේ සවබුන් අලමෙන්ගේ මච්චන් ආමුවගෙන් වා කෝෆායි නුෆණුවාන්දේ හදවා බොඩු කුරබි රස්කලාකෝ ඉස්ලාම් දීනා දුනියේගේ කන්තතන් ඉස්ලාහුගේ මගුන් හිඟවම ඉමරස්කලාංගේ ඛියාරු කුරවා ෆවා වෙරින්නම් හිදායත නස්රා තෞෆීක් දෙවාන්දේ අලමෙන්ගේ තෙරේ මරුවේ ගොස්ෆාවා මේ හුණා දිරිතිබීන්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවා රහමෙල් ලබවාන්දේ දුනියේ ගාවේ සේවකන් ආඛිරතු ගාවේ සේවකන් දෙවා නරකයාගේ අදාබුන් අලමෙන් මුත්ති කුරවාන්දේ ආමීන් ඉබාදල්ලාහ් إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا دبيفلون قدمدو غاهوس جاغ نونان هنگيا غات جهودان سبت ترتيب كلوا مسكتم بيرو غاهده سبتبس مسكتوගේ සෆ්තක ගුලිගෙන් දානේ හෙන් ඉමාමයවර කුරිනාරාගත සප්ත තර්තිබ කොල්ලවා الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.